I'm going now. Look. Kom eens Steve. Ja, så var det hier. Zo'n sportenweg hier. Cé an chéad chuid eile Máirtín? An feamainne cléiminíon amach san... Ach tá rópa hímpel na cín eile ní an rópa hímpel ar a... Cyn cymryd mwyd yw'n talu hi rŵp sy'n gwad ac yn tŵr i'n fawr, dyn nhw. Ac yn iawn i fesy modd, ac yn rhys a teid. O, jyst fog yn tŵn sy'n mar sy'n na? O, cadw mach at modd chi. Oedd yn dweud sy'n cymryd. A pan pan sy'n gwad, oedd yn gyda snob, tŵr pwysach yn trobgyd. Yn dwi'n sme? Tegan. Ydw, a pan sy'n ni'n til, i'n annych siach yn i'n til sy'n hol. Dwi'n sy'n mwyn sy'n. So, i'n chol o pwys modd, i'n sy'n cael mach yn gwyd. Mae to'n yn y clymu, sy'n gwad ac at o grŵp i chi. Gwys tŵr. Glas. Daoine nó be se le Máirtín? O, dy daoine máilm yn o bwysio. Sa'n chwad o'ch jes o'r sefrio o fawnt. O'r sa'n jes gydw. O, ni'n sgysgu ysdw. I'n edrych yn siach na mach. Nw'n nôl. Niach tú, o'r ty dychwni yn at eile di efo Máirtín? Chan fi'n mwyn i ses yma. Chyt y cap tú ho sin? O, mae'n bwysio reit am erol, fi sy'n yma, yn hon. O'i ted fi, mae'n chan o'ch gwrdd yn pwnt ac yn hwn o gwbl. I'r o fan. O'r ty cap y gron Saol yn Sonny Ó Droighneáin cyda fi? O, wag o'r sy'n lwys ses yn gwrdd. Sy'n ddech, so'ch chi sy'n ses don. I'n ted a hart yn trydyn llwyd, o bod nhw'n ted yna, i'n bas o'n ac yn tyma'n sy'n gwrdd. Ac mae'n gwrdd o o'i pris ses yn gwmniad ma fi dwi'n dyrch o'r mach. Dwi'n boi siach dyn nhw, dwi'n chwrt i liw. O, bach gwneud mi hyn, ses yn mynd o'n rhywbeth tyngwy. Ie, to'n i daw. Ie, dwi'n cael boi siach dyn nhw, yn ein ddafel sy'n daw. Ie, roi beth yma'n gwybod pont o hogwyd. Mae heb y gymara ty fe gConamara Máirtín. Wel, i'n daw, ydym o'n sy'n daw, i'n mech o, gwybod sy'n mynd bod. Máirtín, dwi'n tawn i fi le, cart yn gwybod sy'n seti. Ac ti'n gwybod nhw'n o'n gwybod sy'n mech. So'ch chi sy'n ses o'n, bwyntach yn oedden. I'n ti'n gwybod i'n o'n ein i'n bel na we. Mae'n oedden, i'n ted ar. Cawd rhaid bydd mi on. I'n eich o'n i'n eich o'n i'n
Dat is nog een pauw, zo smoel dan. Kijk je van een wandje van die pauw, zo die maar zo. Ach, hier en op een 6 ton dan. Nou, en op een jaar, dat mag nou. Hier was het bootje gegeven die fadó hier aan Seaweed. Dus we had après 1958 kan je maar zeggen dat niet meer kan. Ja, misschien niet meer in Nederland. Dit keer is het wie je toch ook 3 Emily. Dit keer is het echt een televisie. We hebben het niet samen zeggen toch, maar nu keert het heen. Nu moet een haar iets geven, we moeten het doen. Bhí choúna mar chéile freisin ará. We ken je wie 3 Emily aan, troer den akop. Fheamainn, beste Fheamainn, skoger rein i Fheamainn. Så tog var vi kärnbärare. Att det är ingen roj, att de inte fick det kan ju Máirtín. Där jag lagt till att pynta sig kärn. Ach, vad du med han vet ni att ta chans att han ska gå in till sjukvård. Vi har lite tack på oss. Och så vill Europa. Och när var det väl smart. När var det jag skulle ha tack. När var vad det. I think we're gossip, but full on must spray fan lays. Just give you any cock and fatty. Om je wacht wie het gewoon was. Nog spray agui. Oh, je man go meer. Kids. Je mag goed water ook iets moe, goed water kan je. Je mag dus kijken dat het je mag toch nog kan. Geen ergens. Nog het skaatje, ja, het skaatje ko piece pater over. En milch daoine freisin cruinniú ibhchaíon. Je moet wel hier terug naar de kerk, ja right. Wagen. Ach, niet meer aan de geen, ja, ik meer aan de geen, niet waar zijn, en wat dan kan je niet geen. Ach, ik moet je hebben zeer van de hele aan de kriebe. Daar ik moet nog in de feamainne. We toch niet voor die kerk voor daar. Je moet je nou right. Ja, toch een gevaar, nou, maar dat ziet niet genoeg. Daar kan je zeggen, ja, het maken, we daarvan nog iets aan zitten. Wow. I know. Min jij nog iets vol aan? Oh, niet weet ik geweld, hè. Oh, oké. Daar zit de Bailiú. Dat. Yes. We gaan maar even piece of candy aan de Máirtín. Oh, je kunt wel meer op toe te doen.